Hey, what's up? Shoutout Hey, nga pala. what's up? Shoutout nga pala sa dalawang idol ko nga si Bon Ardona at si Jonah Reigns Jacob. Wow! Sana all ako yung shoutout. Reversible. Ah! Yan. Vlog lang naman natin ngayong araw ay wala nang iba. Yan. Celebrating Barangay Fiesta. Ngayong araw kasi ay fiesta sa Barangay Papan. Kaya ano pang hinihintay natin? Karon kay mananda ko. Let's go! Happy Fiesta! 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 Happy Happy Fiesta! 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 Anthony, Ah, shoutout yan kasi, shoutout mo yan. May pakilala ko muna sa inyo. Ito men. Oh! shout out kay Prisia Calario. Ikaw, yan, shoutout yan. Tarunga mo na. Shoutout mo, shoutout. Shout out sa mga boys sa Korea, noon sa nagkataon tato. Boy, no. Sabi na, guys. Uy, shoutout kayo, men. Jis Ron. Apa li Braille? Usa ba? Dagan. Dan kando. Bray. Ako, kita ba bila ko. Ayan guys. Mulan! Ano palandong tanah? Ayun guys. What's up guys? So, ang daming laruan mga guys. So, building. Yan mga ladies. Haba na. Uy. 20 pesos only. Ba't makakuha sa bola tara? Basket ba? Boy. Paliti tayon. Mani gamit libron. Oh my goodness. Bili na kayo ng mga laruan, buddy. Oh, may suga-suga pabaligya dyan. Oh, may pusil-pusil. May pusil-pusil. Oy, Barbie, sabi ko namin.